ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. أصلي 4 تكبيرات فرض الكفاية على هذا الميت مقتديا بالإمام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى روح النبي وآله وأصحابه وأتباعه والروح سيدنا. الفاتحة. شرف النبي وآله وأصحابه. الشيء ما يمكن الشيء بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم هم غافلون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. المسلمين والحاضرين وواقف هذا المكان وخاصة إلى روح أستاذي ومؤدبي ومربي الأستاذ السيد ملا زبير، نجعل لهم ثواب ما قرأناه ونجعل لهم ثواب الفاتحة والصلوات. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبقى إلا وجهه ولا يدوم إلا ملكه. توحد بالبقاء وتفرد بالعظمة والثناء وخلق الخلق للموت والفناء. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومن إخوتك ومن أخواتك؟ فقل في جوابهم بقول سريح ولسان فصيح الله ربي خالق الأشياء ومحمد النبي خاتم الأنبياء والإسلام ديني والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والمؤمنون إخوتي والمؤمنات أخواتي. واذكر العهد الذي كنت عليه في دار الدنيا وهي كلمة الشهادة
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى روح النبي وآله وأصحابه وأتباع أمته، وإلى روح أمواتنا وأموات الحاضرين جميعا، وإلى روح ساداتنا الكرام، وإلى روح أستاذ السيد أيمن الزبير. الفاتحة. أهل سيدا بنا سبيل ويا الإسكاكي بسكن دقنا ملت جي تعزيها وفكي خدش وازي بي. Seyda'nın vefatından dolayı üzgünüz. Allah'a hamd ediyoruz. Seyda'nın 2000 ile 2003 Ağustos'una kadar yanında okudum, öğrencisiyim. Seyda'nın yeri doldurulmayacak kadar büyük. Allahu Teala bizleri onun yolunda, onun gibilerin, sadatlarımızın yolunda olmaya devam ettirsin inşallah. Vefa gereği öyle olmalı. Elhamdülillah, özellikle Haznevi tarikatının hocaları sabahtan beri geliyorlar, gelmeye inşallah devam edecekler. Bu bizim az önce dediğim gibi vefa gereği. Ve biz Seyda'nın yanında okuduğumuzdan dolayı mutluyuz. Vefatından dolayı da üzgünüz. Velhamdülillah, isyan etmiyoruz, şükrediyoruz Allah'a. Sünnetullah'tır. Allah-u Teala'dan dileğimiz bizi ve arkadaşlarımızı onun yolunda devam ettirmesidir. Yaklaşık 15-16 yıldır Seyda hastalığından dolayı tedrisat yapamıyordu. Ama varlığı bize güç veriyordu, kuvvet veriyordu. Ne yapalım? Allahu Teala'nın kaderi. Rabbim mekanını cennet etsin, makamını âli eylesin. Onun gibileri çoğaltsın. Allahu Teala'dan dileğimiz o. Bizi de, sizi de onun gibileri, sadatların yolundan ayırmasın. اجي مجازي سيداي ملزبيرن سيدا خدمتاوي قال كيتشيبو هم جعل ميره هم جوي ولاتي مره جبو صلحا انسان جو بفدچون جو نخوشيت كتناوا سيدا الهفدو تانين يعني او وظيفه كر وسيدا قال كي عالم خدي كرن قال لك مجازي سيدا هن ايجو ايرو قال لك مدرسه لتمام تركيا هن مجازي هن ايرو فقيوا هن مدرسه وهن دوام دكن يعني سيدا جيوي نايدا قرتن خدي تعالى مقامي عالي بكي وجيوي جنات بكي وخدي تعالى مجي بالرياوي وريا علمي دمشن ان شاء الله. فاتنا صد جنازي سيدا جهي جنات بي رحمه خدي لي بي ميري مسلمانه تبي متخوازن قد بي ريا مسلمان تي دا ريا اسلامي دا ملتي ما تبخويني رياوي دا دوام بكي ريا خدي في خبر دا ريا قراني دا جهي جنات بي رحمه خدي الميري مسلمان تبي جهي جنات بي. Kızıltepe'den katılmışız cenazeye. Seyyid-i Melezüberi Arnasi neredeyse Orta Doğu'nun en meşhur alimlerindendir. Allah makamı aile eylesin inşallah. Seyyid-i Melezüberi gerçekten yerini doldurmayacak büyük bir zat, büyük bir alimdir. Kendisi ağzından duydum. Dedi ki eğer bütün kitaplar bir anda kaybolursa, yazıları silse ben bütün kitapları baştan yazabilirim. O kadar ki büyük zattır. Gerçekten binlerce alim yetiştirdi. Şu andaki hocaların çoğu profesör, çoğu il müftüleri, çoğu müftü, çoğu vaaz ve binlerce gördüğünüz hocalar burada hepsi Seyda'yı rahmetle yad ediyoruz.
Allah mekanı cennet inşallah. Allah bizi onun hayır ve bereketinden mahrum etmesin.